Pozdrav! Hvala svima što ste posjetili moj kanal. Ajmo se igrati zajedno. U ovom videu napravila sam 3 ručna rada koristeći srce za osnovu. Slatka 3 srca za poklon za dan zaljubljenih 8. mart ili za dan majke ili bake u maju. Uživajte u videu. Ovo su ručni radovi mojih klinaca u vrtiću. Mi smo se baš igrali lijepo. Nadam se da ste uživali u mom videu i da vam se sviđaju moje 3 ideje. Zapratite me za još lepih ideja. Ovdje su isto radovi mojih klinaca kako smo ih mi napravili u vrtiću. Ćao i vidimo se uskoro.